Shubor nakaslem jong unong san hima. Hadian bauba Adelbert Nongrum, unong mikmat na not Shillong constituency, ulayo pediang ya ka jing ujor na kinong shnong. Baha ka ba kiba pentrei ya ka Greater Shillong Water Supply Scheme, Phase 3, ha ka te ka constituency kila shui shra ya ka. Klem kanu ka jing pentrei menta la kumba arsnem EA. Da ka jing sokhya halor ka ne ka kam, kala pelong ya uniu MLA ban phun ya ki ba pet ya ka ne ka kam, bamla ban pendap, bat ban berngam ru ban ra sha ka privilege committee ya ki lada kim trei hok ya ka kam. Hadian ka jing sha berngam u executive engineer ka PHE, bat kumju ru project manager ka NHIDCL, kilawan poi marmar sha ka te ka jaka, bat ban ai ru ka jing kular ban sedang no mardor na du mentakas ni ya ka te ka kam ban phatrei. Sutra hani ka step hani ka jaka obri ka stretch jongka adu na polum survey oya lemban ka achmira bimola hadu ante po motran ini kadi wana on page ka post kapor tingala war ki jingtip ya kadi ka jingle jone upai bare jongka phase 3 kasih tidak piaci ye hadi mayo jingtip wana bersama rigol makin mau adu berada bandi upai misal ajan arsenal ini numla bersupik ini numla bersusnap buat kumemeli ngala bodin ka support man kani ka di ka area ka balong busy wa gogro sisi gi brio kia kalau ka jikhamnya ka serkai lagi kali na ki brio begini gi basong ka bos saka diang samon di na ka support nandap manuan man last December ru hani ju jaka buat ngalap mengasem ba kadang shifting responsibility na kadang na kowe department dia dia mangladap wan granting you executive director jongka IDCL. Jadian buong ba nakaliang joki gede tang ka permission bagi ai sa PHC di ka basa kadi ka PHC ban sim responsibility di hani ka step ayo mane keren yi si di kong lendam lapa ki executive jong ngamud executive engineer jong ka PHC dekat contractor bersukti rekam di Pak Robert Lamare tinggal ya keren baik lah air assurance baik sedang no shipit ya kan ika ban pendep yang ni ka kam basa ba data ka portion ka bu ini pipeline jong PHC jong ka phase 3 balik la PHC di ngit skap ban activity mani ya kan ika surok kan nam pendep no haka por ka balingkot amar kowi kalong tadi kan bu ya jinge kan post threat kan post danger ya ki brio bayang ya ki kali ba kam tam two wheelers Tuan ini yang post support mau ibon bilang on report incident bon tip bon testing dengan dah apa tu benda jadi serious incident ini ki on towards incident ki balak banja nunu kapor bang ha bang bu jikali kum lokal mali manu bersim responsible ini lor tanorim masutrat bani kesini bang layo ruban ya keren don executive engineer kong pasa berkumju contractor bersim ti kani kam ki ba hab to NH bari bahap segini ki locality pair jengki khasi area di jaga pair jeng mofar ki jiao ba ki bubun hi kalong kam dalong ko itran ko balong ko ka finishing tikani kanang bu sibun ka threat ki jeng danger khamtam kaya kayang khamtam ki tu la so bangla i bun sin lo lalon ke jeng accident di company ru an hab bu yang jeng kali menu masih jeng clear lo norim masutnat ba i kontraktor la ai ke jing kular pat kunjung aliang PHC makin baik itu kikam ladap pan lay pipe pan siang la si karong don ki bomda don kata finishing kin pendap pat kum ka jendawa cukup kam baik ika daw ro pi hobli gani ngatrai pi nakaliang jong press media pan di uki opan kelilam napo PHC department jadi kumasutu kalong baik ngamtip kaya ka bangala panong kumamali dari ka totally negligence nakaliang department nomor lajan arsenal nakaliang jong address paul kata tu bang hits cap mata kani no ba kani kan la man pendep pon urlong tang kejat sini to ki di len ha ba di len dapat la di keluar barang puak buat keluar kan tin bagi dia kam bang ngambil jat tin kata di angit ba kani ka kamu la man pendep no hai por balik ko so tanah ani sini wa nakaliang jong ka department jong ka PHC dekat kontraktor buat khamtam berkunju nakaliang ka DICL kilawan lo represent number project general manager di buat kaniru pada hadiin bang ala pudin ka por support pada adu bang ala berngam
bagi bam respon abang akhir mengaku belum kalau beli nabatan siapa privilege kopi jadi lo tangan nongrim asutrat ba Kaya mda apa dulu pendaja kita bagi layawan bagi ni step lah ada jumlah bagi pendek no sedang nak mador nakas Mun nak lihat JPB buat warna mu tapi ben pendap kan buat warna. yang kumbakalong ni kalau ada pong iki bagi pendek no immediately kamu pasibit play sedang no yang aban pendek no ini rekam bahasa belas sui sa renghang mentala arts nem duna ini try kani kamu borok ni besar bagi sakit Mungkin ke jingwan juga ni executive engineer nak PhD mu hadin ke jingber ngam jopil maka phone call is voice ni. kata kadi kijing sisa buat ngambar sih kublo kal mali namar ba kan friends dak tien ngai bakam posisi dia lo tanu red ai ke buruk ai zero iki buat akhir turu bagi department di ban work out in any matter subject in a mood of convergence mo rang ba kanung kanu no kijing dia keno ani kijing produkti be Ini tak apa PE sebab kita lada keren nak tin baca ini konsum lagi. Mereka hadu koi itu ban berngam. kata kadi kijing syak kata kadi ka nong ke responsibility bo koi ba ulah ben set angi kun nong ikmat ini ya jangan lenti kepada benia semua ba dokam tindre ba dawa pa pengen pada kim kongo an hapan tang ba sport privilege kopi tengah ngasutrat ba ni sing ngayo ka go respond lek kopi ba ngit sama kam kan tama tidak la keluar ubat sedang no sibeti pada sini atrik ingin sekali hidup ba kena pendek no Mung kumulong mentah nak kapor sport PG item snow ya kali kaman Henry hadu mentah pinsawan. Kani bang jufun ka pos ko untuk mulai lap kumene ba kadon ka shifting responsibility na kalian ka department PhD ki omdi PhD ki ka kadi ka NH DICL kali halo tanong rim makin full yang aku membeli di ngahabat penokam di kapor jong ki dengan sutrat pa la one man present and sini ha spot barang scam kani kan long ba siso Clarify this. This excavation alongside the road has been done by the PhD department for laying their pipeline, and we have followed with the department, and they have assured us that this excavated part will be made good within a week time. So we can expect that by within a week it will be blacked out. So how long this work has been pending now? How long this work has been pending now? Actually, it has nothing to do with NHIDCL, PhD department, because of like I said you, PhD department, because of this laying of their pipeline, they have excavated this road, and now they are on it. They have already spent the granular material, and within week time they will do the black topping. Your good name? Thank you. Ashish Shukla. Ashish Shukla.